Эрхэм хүндэт үзэгч та бүхний энэ оройн амраа амгалан айлтгая саяын телевиз оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургалч үзлийн энэ дэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байх болно. Универсиад 2019 буюу орон нутгийн их дээд сургууль коллежуудын дунд жил бүр зохиогддог спорт урлагийн уламжлалт 22 дугаар их наадам энэ жил манай аймагт зохион байгуулагдлаа. Наадмын зохион байгуулагчаар Ховд их сургуулийн Баяуулгын аймагт салбар сургуулийн хамт олон ажиллалаа. Наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн засаг даргын тамгын газрын төлөөллүүд, Монголын оюутны спортын холбооны гүйцэтгэх захирал, модон бөмбөгийн спортын олон улсын шүүгч, олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэ Туяа болон орон нутгийн их дээд сургууль коллежуудын удирдлагууд баг тамирчид оролцлоо. Наадмын үеэр шатар, волейбол, ширээний теннис, модон бөмбөг, үндэсний бүх, мис, урлаг эрдэм шинжилгээний баг хурал зэрэг төрлүүдээр орон нутгийн 5 их сургууль коллежууд өрсөлдлөө. 22 дахь удаага зохион байгуулагдаж байгаа тус наадамд Ховд их сургуулийн тэргүүн байрыг эзэлж Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн Архангай аймаг дэх багшийн сургууль 2 дугаар байр, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Говь Алтай аймаг дэх салбар сургууль 3 дугаар байрыг тус эзэллээ. Мөн дараа жилийн универсиад наадамд Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн Архангай аймаг дэх багшийн сургууль зохион байгуулахаар тугаа шилжүүлэн авлаа. Удаагийн тэмцээний онцлог маань урд урдын тэмцээний багын тэмцээний зохион байгуулагч байсан удаагийн тэмцээн маань нийт Монгол Улсын орон нутгийн их дээд сургууль коллежуудын зохион байгуулагч авсан. Өнөөдрийн тэмцээнд баг тамирчтай хүнсэг авчирч багцж буй дээд сургуулийн захирлууд олон өөрсдөө төлөвлөлт орцуулж буй дээд сургуулийн захирлууд бас аймгийн засаг даргын төлөвлөлтөөс ажилласан юм. Монгол улсын хамгийн өндөр томхорос олмормол хавтын хөвөн илүү спортын хамтлагаар өсөж буй нийт спортын амжилттай урлагийнда өндөр амжилтыг бас бичүүлээ. Өөрийн агшин бүрийн атаан үсгэж түүгээр андар өсөж буй эрхийн гэрчүүдийн таавар автаагаар хэмээн өдөртгийн үрж байна. Олон зохион байгуулж буй Ховд их сургуулийн сайхан аюулгүй шиг гайвч инандан цагтаа багш гэрэж хамлаг бас аюултай сайн юм яа. Миний өмнө хэвчээсэн хүмүүст очиж төлөвлөж багш нар аюул цагтаа энэ амраа хэрэгжлээ. Аруусын аюулгүй спортын урлаг спортын наадмаас өнөөдөр Монгол Улсын орон нутгийн хөгжлийн боловсролын дээд сургуулийн наадам болон өргөжж байгаа энэ арга асар хурцтай бичлэг замыг хөгжүүлж үзэж байна. Энэ наадмыг зохион байгуулах оюутан замаас сургууль оюутнууд дэмжиж ажилласан Баяуулгын аймгийн засаг даргын тамгын хөгжим дараагийн чадвар энэ спортын басрын өдөртгөө хамт олон чиглэлийн хамгаалалтын үйлдэл
Өнөөдөр аймгийн хөгжим драмын театрт Ахмадын баярт зориулсан хүндэтгэлийн хурал болж өндөрлөө. Баярын хуралд аймгийн удирдлагууд оролцож Ахмад буурлуудад баярын мэндчилгээ дэвшүүллээ. Урд урдын жилүүдтэй харьцуулахад энэ жилийн хувьд Ахмадын баярыг тохиолдуулан Ахмадуудад чиглэгдсэн олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдсанараа онцлогтой жил болж байна. Тухайлбал Ахмадуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт өчигдөр хамруулсан за мөн шагаан харваа, ширээний теннис, шатар, бильярдын тэмцээн, Ахмадын эрхийг хамгааллын сургалт семинар болон Ахмадуудыг хүлээж авах хүндэтгэлийн концерт, баярын хурал зэргийг бол дурдж болохоор байна. Ахмадын баярын хурлын үеэр тэтгэврийн зээлийн хэмжээг 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн 2.4%-аар бууруулсан баяртай шийдвэрийг засгийн газраас гаргасан талаар Ахмадын холбооны тэргүүн энэ үеэр онцлон дурдлаа. Мөн цаашид Ахмадуудын хүсэн хүлээж байгаа зүйл нь хөдөлмөрөө үнэлүүлэх явдал болохыг энэ үеэр тэд онцлон мөн хэлж байна. Баяртай холбоотой тэмцээнд амжилт гаргасан Ахмадууд энэ үеэр мөн шагналаа гартаа авцгаалаа. Эрхэм хүндэт Ахмад азай буурлуудаа аймгийнхаа улс орныхоо хөгжил цэцгэлтэн дүнтэй хүмүүст оруулж ирсэн нийт Ахмадуудаа аймгийн системийн нэрнээс олон улсын Ахмадын баярын цогтой халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бид бол энэ жилийн Ахмадын баярыг бол онцлогтой бас тэмдэглэж өнгөрүүлэхээр аймгийн системийн захирамж гарч орлогчдоор гаргасан 20 гаруй одоо ажилласан байгаа 10 гаруй ажил төлөвлөлөө амжилттай тэмдэглэн үзүүлж байна. Энэ бол тэр засгаас Ахмадуудын талаар авах хэмжээ энэ бол хуулиуд батлагтай, журмууд батлагтай үлддэг болж байгаа. Бид бол аймгийнхаа нийт хүмүүдэд нийт албан байгууллагуудад албан хэсгээр үйл даалгавар өгсөн өөрснөөсөө одоо ангуудаас ажиллаж аяаны хамгаалалтаас Ахмадуудаа хүлээж авч хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг бүх байгууллагууд дээр зохион байгуулж байна. Өнөөдөр бол одоо бид бас үлдээстэй энэ Ахмадуудын эрүүл мэндэнд анхаарсан жил болгоё. Мөн одоо Ахмадуудаа үзүүлэх тэрийн үйлчлэгийг болон одоо сайн шуурхай хөрөх талаар анхаарах гэж бодсон. Энэ үднээс одоо Ахмадуудын эрүүл мэндэнд анхаарах сарын аяны одоо 44-өөс эхлэн зохион байгуулж байна. Мөн одоо 44 аймгийн эдийн спортын орднуудаа нийт Ахмадуудыг хамаарсан одоо нарийн мэргэжлийн эмчнэрийн үйлчлэгийг хийж мөн одоо төрийн байгууллагуудын одоо нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулсан. Өнөөдөр одоо энэ Ахмадуудаа зориулсан одоо баярын хурал концерт одоо үргэлжилж байна. Ингээд эрхэм Ахмадуудаа эрүүлэг аз жаргал хамгийн сайн сайхан хүнийг хүсээрээ. Ямбайс ханаа эрхэм хүндэт телевиз гişээ Ахмадус азаа борлоод тав хүндээ олон улсын Ахмадын баярын өргөн үйлчлэгийг дэвшүүлж байна. Таныг дурдваанаас л жаргахын өлжидөрөлийг дэвшүүлэхийн албанд энэ жил зохион байгуулж байгаа Ахмадын баяр өөрөөс нэг онцлогтой гэдгийг хэлмээр байна. Бид Монгол улстай 91-аас эхэлж 28 дахь удаага энэ олон улсын Ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэ баярын арга хэмжээг зохион байгуулалт энэ жил аймгийн удирдлагууд онцгой анхаарч олон төрлийн тэмцээн зохион байгуулж Ахмадуудын эрүүл мэндийн үзэгдэлд хамааруулж олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулсантай бид баяртай байна. Нийт Ахмадуудын нэрийн өмнөөс аймгийн удирдлагууд, эрүүл мэндийн газар, хөдөлмөр халуун жилчилгээний газар зэрэг зохион байгуулж байгаа нийт түншний байгууллагуудад нийт Ахмадуудын нэрийн өмнөөс баярын мэндчилгээг дэвшүүлж байна. Энэ жил ингэж Ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд аймгийн удирдлага онцгой анхаарсан гэдгийг энэ башимд дурдсан зүйтэй. Цааш Ахмадууд бүрдэмжтэй одоо Ахмадын хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Ахмад насны талаар гарсан тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор одоо хамтран ажиллаж бидний Ахмадуудыг дэмжиж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ башимд дурдхад тэтгэврийн жилийн хэмжээг өнөөдөр 10 сарын 1-ээс 2.4%-аар буруулсан 24 сараар явахад энэ бол баяртай мэдээ одоо 2020 оноос эхлэн 13%
клубта хөргөж 24 сарын зээлэг болгохоор ингэж засагаас анхаарал тавьж байгаа бид баяртай байна. Одоо цаашдаа бидний одоо хүсэн хүлээж байгаа зүйл бол Ахмад насны хөдөлмөрийг үнэлүүлэхэд одоо төр засгаас анхаарч Ахмадуудын хөдөлмөрийг үнэлэхэд анхаараш гэдгийг хэлмээр байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт манай Ахмадуудын 86% нь одоо тэтгэврийн зээлээр амьдарч байгаа. Тийм учраас тэтгэврийн дот хэмжээг одоо нэгдүүлэхэд улс маань онцгой анхаарна гэдэгт итгэлтэй байна. За бүгін манай аймақтан қариялар күнін арналып жатқан амал шараларында көптен көп рахмет. Аймақ көлеміндегі және Монғолиядағы ағайын туыс қарияларға бүгінгі күннің жалын сәлемін жолдаймын. Ал мен байланыс орнынан пенсияға шыққан 20 жыл болды. Жасым 80-де, атым Исқан. Ал мына үкімет бойынша белгілеп жатқан қариялар күндігіменен барлық қарияларды құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ал енді мына белгілеп жатқан біздің қариялар ұйымы, аймақтық құрылтай, аймақ әкімі, атқару орны, олардың басшыларына көптен көп рахмет айтамыз. Ал дендеріңіз сау, денедеріңіз ширақ болсын. Қарияларға үкіметтен алып жатқан қамқорлық мол. Біз чексіз қуанышта отырамыз. 20 жылдай осы қамқорлықты мен еленіп келдім. Қуанышына ортақтаспын. Әрқашан осылардың көмегіне анау қарияларға көрсететін дәрігери жәрдем, денсаулық сақтау жағынан дағы отын су, мына қамсыздандыру, әлеуметтік жағынан да бізге қатты қамқорлық көрсетеді. Қарияларды бөлекше қарап, қариялар ұйымынан ұйымдастырып жатқан жұмыстарына дән ризамыз. Ойында төгейінші аймақтың 40 жылдық тойында бір бәйгеде жарармын, бір шарықтап қалармын, салдорыммен таласқан кәрі боздай шабармын. Gülde jaynak baram Örkönünde sansala varda gerin kanşama Yerliklerin solardın eskalamız tamsama Kas batırmen baykalap Javdın sussun kaytarıp Sürgün jerde keşegi Legin üstü jay kalıp El namıсын сақтаған, ана сүтін ақтаған, үккейсінді батырмен батыл тұрып батаман. Ноғайменен қабиды, халқым түгіл таниды, қолдарымен көтерген ең алғашқы ағиды, ең алғашқы ағиды. Жастығыммен тасқындай, кеуде қағып асқынбай, керегесін жайысқан, жеңісқан мен қашқынбай. Шәнші жүріп уықты, нұрмен бетін жуықты, солар күйіп ыстыққа, солар көрген суықты. Аймағымды басқарып, бәрі жаңе басталып, ел қамымен көзілген, ер тоғымын жастанып, қамбай жүріп табыстан, талайлармен табысқан, оразбаймен әжікен, туырдығын жабысқан. Ағалардың қолғана, түйгістерін қолғала, айландырдық біз бүгін сол отауды ордаға, сол отауды ордаға. Әйгі болып өмірдің оза шауып жөнелген, еске аламыз ақтанды түйін түйген өлімнен. Сөздің шебер ұстасын, және заман тұстасын, ұмытпаймыз құрмашты зерделіктің нұсқасын. Менмен сынып істеген, адал еңбек істеген, әнші күйші қаншама сақынадан түспеген, сақынадан түспеген.
халық мәз болып, қол соғады сүйіліп. Домбырасын қолға ала, толқын күйді толғана, байысқанмен қабыкей алып келген ордаға. Төл басына ұқсаған, қай жамалмен ұсаған, өнерімен талайдың аяқтарын тұсаған. Мен мұндалап танылар, аяулымыз тағы бар, дүйсенбімен төкімді сауық жылды сағындар. Ескүстіла қайраткер, даңғыл қаным тағы бар, қабылсынды қызымыз астаған бұл ағылар, астаған бұл ағылар. Жаңа болып жаралып, өстік міне таралып, Шолтайсынды ұстаздың тәлімінен әр алып, кешегі жас түлегі бүгін күндей күлледі, атышқандай ұстаздың қолын амыл түлледі. Болып күнді жолымыз, қолға қонды жолымыз, ылымда да биікке жетті бүгін қолымыз. Жүрген болса аңғармай, болмас бүгін таңғалмай, туды бүгін саңғалым, мініспенен қамбардай. Қылдың бірлік не түрлі, ұрпағымыз жетілді, құл торуда күн санап, гүл бәйшешек секілді, гүл бәйшешек секілді. Сарай салған қолымнан, айы туған оңымнан, зәйтін сынды ерлерді тудырыппыз молымнан. Суда түзген шортандай, чөпір чоя солтандай, елдің көркі болғандай, асылдарым болғандай. Жұртқай гүлі есімі, тұққан елдің есілі, шайзададай қазыны қан көтерір бесігі. Көптің арқа сүйері, сырқатқа жан күйері, сұрағандай қамқырды халқым сыйлап сүйеді. Өренбек оталған, қара алтынды қопарған, Шәкей Зәйнел орнықпай, елге әйгілі атанған, елге әйгілі атанған. Өркөнімді сансала, табысың бар қаншама, көз жіберіп қарасан, таңданасың тамсана. Шалқы беңбі жарамыз, балға толды қырымыз, егін толқу бойпанда, келдім менне сонымыз. Тегіз болды көліміз, егіз болды төліміз, нұқ серікбай ақандай, ерімізді көріміз. Өзен болды бастауын, аққа толды астауын, ұл болғандай атамыз, тасы қылжыр жасқауын. Еліме нұр сеткізген, жеріме гүл еткізген, партиямның арқасы бұл бақытқа жеткізген. Еліме гүл еткізген, жеріме гүл сеткізген, партиямның арқасы бұл бақытқа жеткізген, бұл бақытқа жеткізген.
энэ сард салхи шуургатай байх төлөвтэй байна. Баялгийн аймгийн ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс гаргасан 10 дугаар сарын цагаагаар урьдчилсан мэдээгээр тухайн сард салхи шуургатай байх төлөв ажиглагдж байгааг ард иргэдэд анхааруулж байна. Тухайлбал 1-р 10 хоногийн эхээр болон 2-р 10 хоногийн дунд үе, 3-р 10 хоногийн эхэн болон сүүлчээр салхины хурд зарим газраар 14-өөс 16 м/сек, төр зуур 18-аас 20 м/сек хүрч ширүүсэн шорон болон цасан шуурга шуурна. Агаарын хэмийн хувьд 1-р 10 хоногийн эхээр шөнөдөө 1 градус дулаанаас 4 градус хүйтэн өдөртөө 11-ээс 16 градус дулаан байна. 1-р 10 хоногийн сүүлж 3-р 10 хоногийн эхний хагаст агаарын хэм шөнөдөө 5-аас 10 градус хүртэл буурч бага зэрэг хүйтэрх юм байна. 3-р 10 хоногийн сүүлчээр хүйтэр шөнөдөө 11-ээс 16 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаанаас 3 градус хүйтэн бусад хугацаанд шөнөдөө 1-ээс 6 градус хүйтэн өдөртөө 7-оос 12 градус дулаан байна. Энэ сард орох хурд үндэсний хэмжээ нутгийн хойд хэсгээр олон жилийн дунджаас ахиу бусад нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй. 1-р 10 хоногийн эхээр нутгийн зарим газраар хурд дундас буух бөгөөд 2-р 10 хоног болон 3-р 10 хоногийн эхэн үе мөн сүүлчээр нутгийн зарим газраар цас орно. Эрхэм хүнд үзэгчдээ энэ хүрээд Саян телевизийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.